ambayo inawaongoza kwa yote. Alafu tutakuwa na formation kidogo, ni formation kidogo sababu ni matiere yenyewe inaomba siku nyingi, lakini hatuna ile wakati. Alafu kitu ya kwanza tutaelewa d'abord ceci ni nini na ilitokea wapi, ilianza namna gani, gisi tunaweza sema pia avec. Tukumbuke kwamba tunaposema avec ni Association Villageoise d'Epargne et de Crédit, na mara kundi ikisha kuwa imetaya terme as epargne na credit, manake imejikopesha kazi za banki. Manake tunajikopesha sura ya banki na shie tuweze kujikusanya. Sasa juu ya nini tunajikusanya musura ya banki? Tunajikusanya musura ya banki sababu banki imekuwa na shurti ambazo zinaweka kando kategori moja ya population. Hauwezi fika ku banki unasema na mimi niko na 10,000 francs na pia iweka. Hapana. Manake banki imeweka shurti ambazo